kap mene. Yo kap mene. Ah, ki bon sa? Mi se ap mene. Ki bon sa? Wè ti fèm sa? Eh? Ti fèm sa? Mwen li, mwen li, li getan li a pa pal mechan. Ou kazi nan jè? Ou kazel? Kazi. Faksiden avel? Kazi nan jè? Kazi. Fè vet mama papa. Ame, te la si mwen ben fon do sikri. Mwen ka kote li. Mon chè, e maman e sa mon chè. Mon chè, fèm nan normal mon chè. Normal. Kazi koulout. Kazi. Vet mama papa. Ani fò bali moun konen, wè pa maman zè chak an pil. Ou pa vle moun konen tou? Non bali moun. Ebe, ban ben sen goud men. Mon chè, man kon moun jè, mwen chè. Wan kob? Wan kob ditou? 25 goud. Haki vet on 5 avèk on. Wan kob? Blanche. Nali? Oh, so fè yon sa, yon sa yon la yon. Baka wen? Non baka wen. Swat nan gise. Ate moun konen? Non baka wen. Ok.